Uzojuluka abaculi kule game kuyidandi iJuly ke emva kwembiko eveze uNala ke wamathole ke lapha ke ibhekisa ngqo kubaculi abaqashile kule event yakhe enkulukazi ke iyaziwa kakhulu ke ukuthi njalo ngonyaka lapha ke ngoJuly iba khona. Bafowethu ngicela uqale ngibingelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi kithi sanibonani bafowethu ke ngicela bacindezele button ka subscribe ke baphinde ba like la video ke enginenzela wona. Bafowethu ke kushubile ke kuyidandi iJuly ke lapha ke uNala ke wamathole ke lapha ke usephumela obala wathi akafune imiculi ke kaMaskandi wokholo wegospel noma ngabe yiluphi uhlobo lomculo ke aliqashile ozophatha ke lapha ke iCD noma phathi USB uthi zonke insimbi zobe zikhona ke lapha ke uthi umculi uma ke ecula kufanele acule live ke lapha ke uqashe nje abaculi ke ngenhloso ukuthi ke bazocula live uthi asikho isidingo ke seCD ngoba umculi ufanele enze into ayenza ke lapha ke kwiCD yakhe ke ayikhipha ke lapha ke noma ke engomeni yakhe ke eyitrendayo ke ekhona azoyidlala uma efika estage ke lembiko beyisho ke lapha ke izolo ke kwi media briefing kade nayo ke lapha ke ichaza kabanzi ke ngenhlelo ke zawo ke lo mcimbi ke lapha ke abanye abaculi ke bajabule ke ngalesenzo ke sikanala sikhumbule ke ulive ke lapha ke abaculi abaningi bayawuthanda kakhulu futhi ke bayawuhliphula ke abaningi esingeke sababala ke kodwa ke enibaziyo ke njengababukeli ke basemakhaya ke lapha ke ushilo ke noNalo wathi cha bafowethu ke umuntu ke mefuna ke ubingelela ihlelo akayibingelela akangaceli ke uDJ ukuthi akavale kancane usafuna ukubingelela ihlelo uthi ufuna nje umuntu mefuna ukubingelela bingelele angalokho ethi DJ awudlala ingoma ngoba lokho akusikho isidingo sakhona lapha ke kuyidandi iJuly uthi ufuna ukuthi ke ingoma iphume emlonyeni ngqo live kumculi yonke instrumental izobe ikhona ke lapha ke ama keyboard nanokunye okuhlukahlukene ke lapha ke akekho umculi ke ozoba necomplain ukuthi ke ubanjwe ngophondo kusho uNala wamathole ziboshelwe ke lapha ke njengoba ke ama posting ufakele ke la ngikhombisa ukuthi ke kunamaphi ke amaqhawe okufanele ke ukuthi abe khona ke kulomcimbi ke omkhulukazi bafowethu ke asazi ke uma konje abaziyo ke bathi ke zikamile asazi bafowethu umhla ka18 ke ususondele kakhulu ke lapha ke okusuku ke olukhulu ke la khona ke kuyidandi iJuly ke ezoba ebuya khona ke lapha ke sikhumbule ke bafowethu ke uMaskanda ke uthandwa kakhulu ke ngabantu khona awusali na kanjani bafowethu asidibane kwezinye